Okay, ndabashuje rero abateze amatwi ibiganiro bya Channel Gem Sport Focus TV, yaba amajyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba, iburasirazuba n'umujyi wa Kigali. Turabashuje cyane ibiganiro by'amakuru agezweho. Rero tubafitiye amakuru ari kuvugwa muri siporo utasanga ahandi. Rero nta handi wasanga ibiganiro byacu usibye hano kuri Channel Gem Sport Focus TV. Amakuru agezweho tubafitiye rero, reka tuyahere mu Rwanda. Mu Rwanda Amavubi yaje kuba arangiza umwiherero yari afite muri no weekend. Biza gushyirwaho akadomo bategura umukino wa gishuti, umukino waje kuyihuza n'ikipe ya Al Hilal, akaba ari ikipe yo muri Sudani. Umukino rero waje kurangira ari ubusa ku busa, baguye miswe baza kurangira banganyije ubusa ku busa. Umukino twari twamanutse tujya kuri Amahoro Stadium, waje kureba ikipe ya Al Hilal. Tubona ko ari ikipe ishobora kuzagora andi makipe bizahura muri shampiyona y'u Rwanda, nk'uko iyi kipe igiye gukina shampiyona y'u Rwanda. Dutegereje rero uko imikino ya shampiyona uko izagenda, uko twabonye ikipe Al Hilal izagorana cyane. Uyu mukino rero nk'uko byatangajwe, ni umukino wabaye mu muhezo cyane, nta bafana benshi bari muri stade, wabaye mu muhezo, ariko abanyamakuru bamwe na bamwe baje kuba bawitabira, baza kureba uko match irangira, ariko match yaje kurangira nk'uko nabibabwiye ari ubusa ku busa. Amakuru agezweho rero ayo tubafite, reka tuyakomereze mu Rwanda. Turayakomereza ku musifuzi ukomeye cyane, na wundi bamwita Uwikunda Samuel. Yaje kuba ahabwa kuzasifura match izaba ikomeye cyane, ni match y'igikombe cya CAF Confederation Cup, umukino uzahuza ikipe ya Kaizer Chiefs n'ikipe ya Zamalek. Iyo match yaje kuba ihabwa Uwikunda Samuel, akaba ari umusifuzi uri kuzamuka neza mu Rwanda, akaba ari we waje guhabwa ino match izabera mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Bakunze amakuru ya siporo rero ayo tubafite, reka tuyakomereze ku muyobozi, nta wundi bamwita Martin Rutagamba. Akaba ari muri komite y'imurampaka ya Rayon Sport. Yatangaje amagambo akomeye cyane, turikanga cyane. Yavuze ko ikipe ya Rayon Sport iyobowe n'agatsiko k'amabandi, ibintu byaje kuba bibi cyane. Turibaza ndetse aya magambo atangaje ni biramutse bivugwa mu buyobozi bwa Rayon Sport bitameze neza, aho abayobozi batari kumvikana cyane mu byemezo bimwe na bimwe bigenda bikorerwa ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport rero ibyo twavugaho ni byinshi. Rayon Sport ibintu byinshi biri kuvugwa mu itangazamakuru. Rayon Sport ntago bimeze neza cyane. Uyu Rutagamba rero yaje kuba abishyiraho akadomo, avuga ko iyobowe n'agatsiko k'amabandi ikipe ya Rayon Sport. Igihugu, leta y'u Rwanda, umuyobozi wacu mukuru atabare, kuko ikipe ya Rayon Sport ntago bimeze neza, cyangwa se rero mu ikipe ya gikundiro y'abafana ba Rayon Sport, imwe mu bafite abafana benshi mu Rwanda. Bakunze amakuru agezweho ya siporo rero ayo tubafite, reka tuyasoreza ahubwo tuberekeze muri Afurika. Muri Afurika rero ni byinshi biri kuvugwa. Agashyira hamwe ko muri Afurika cyane gashinzwe gutegura ibihembo bitandukanye cyane, kaje kuba kemeza abakinnyi batatu bazatorwamo umwe mu bakinnyi bitwaye neza cyane bo muri Afurika, kakaba kaje kuba kabashyira hanze. Uwa mbere rero bamwita Victor Osimhen, akaba ari rutahizamu wa Galatasaray, akaba akinira ikipe y'igihugu ya Nigeria, akaba ari umwe mu bakinnyi bazatoranwamo umwe mu bazitwara neza. Undi nta wundi bamwita Afrashi Hakimi, ni umukinnyi ukina kuri kabiri, nta wundi ni umunyamaroke, akaba akinira ikipe ya Paris Saint-Germain, akaba azatoranwamo muri aba batatu mu bakinnyi umwe mu bazitwara neza, umwe mu bazahabwa igihembo. Undi wa gatatu wa nyuma nta wundi ni Mohamed Salah, rutahizamu cyane ukomeye w'ikipe y'igihugu ya Misiri, akaba akinira ikipe ya Liverpool, nawe akaba ari muri abo batatu bazatoranwamo umwe mu bazahabwa igihembo mu bakinnyi b'Abanyafurika bitwaye neza. Bakunda amakuru ya siporo rero ayo tubafite, reka tuyakomereze ku mutoza w'ikipe y'igihugu ya Nigeria, nta wundi bamwita Eric Cheri. Yavuze ko nyuma y'uko ikipe ya Democratic Republic Congo yaje kuba ibatsinda kuri za penalite, ariko ikipe ya Congo yakoresheje amarozi atabyemera cyane. Ikipe ya Congo yavuzweho ko yakoresheje amarozi, ariko bitangajwe n'uno mutoza utoza ikipe ya Nigeria bita Eric Cheri. Ariko mu bigaragara rero natsindwe neza, ye kwitwaza amarozi. Ikipe ya Zaire Benyambe yari yamurushije, ni ibintu byagaragaraga cyane, yari yarushijwe cyane nuko yatsinzwe kuri penalite bigaragara.